Okwehlela mina amalwandle, angiboni ukuthi usekhona omunye umuntu wesifazane owake wamehlela. Awu, awuyithumele bandla, mhlambe ukhona onganginika usizo. Hello, sanibonani, Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo, lwandle kalwela lweza ubhekane zona isihambela le kude phezulu. Do join. It's a story time. It's a story time. It's a story time. Yeah. Angine-energy yokucula namhlanje, guys. I'm feeling a little bit under the weather. I think it's the change of weather, but okubalekile ukuthi sila sizodeliver. Ngithunyiwe mina nguMabizwa Sabele ke mawungithuma ngiyashesha. Bangithumile ke umaqalazive, bangithumile bathi lalela ngiyakuthuma wenze sure angiveli ngisho nangozwane nje lukaBhozo ngingaveli. Iza nale, it's a story time. Khumbula ukuthi ama-story times wethu, it's either sikhuluma iy'ndaba esizibhalelwe abantu ezibuya kuma-DM, noma sikhuluma iy'ndaba eziyizinto ezake zasehlakalela, noma sikhuluma-ke izindaba esihlangana nazo. Kanti kuyenzeka-ke futhi nje kube nje just for entertainment purposes because we can. It's a story time. Ibuya i-DM-ke le, iyashisa. Ngithe ngeke ngilale ngingayenzanga, I'm not feeling great, but ngeke nje ngilale ngingayenzanga ngoba cha, akumelanga kuphele leli viki ingangenanga isonto namhlanje, angazi ngizoyifaka nini. Ithi indaba yamalwandle imfushane iyashesha, angizukubosha isikhathi sakho. Akuyimi lo wayangiqoma. Swahla lensiza, tall, dark and handsome. Khuluma nakamnandi ubabazi, uyambona nje ukuthi u-cheese boy, ukhulume nasezikoleni zabelungu noma ufunde ezikoleni zabelungu noma ekweshela umntakwethu. IsiNgisi hhayi asipheli futhi ushala amagama amnandi, athi uma likhuluma uvele ulizwe noma ungalazi ukuthi lisho ukuthini, ulizwe ukuthi yabona-ke leli lisho uthando lodwa. Eyi, ngithathe-ke nami sisandile ngiqome. Hhayi ngiqome kube mnandi emjoleni aka-romantic. Umfana uthenga amaflawa, uthenga ama-chocolate, uthenga ini umfana. U-sweet nje mesihlangana emapaki, umfana uvele afike adlala ithawula, afike ephethe i-picnic. Umnandi umfana, u-sweet nje umnandi. Kuphele mhlampe 2-3 months nyana sijole engaze ayikhulume yokuvakasha-ke umfana-ke. Kuze kuthi ngalanga lingeke, mina-ke sisandile ngilo muntu engithi mangithandana nomuntu, ngifuna ukuthi siqale sijole ocingweni ukuze kuthi by the time siye ekamerweni ngibe sengine-idea yokuthi yini engingase ngiyilindele mesekamerweni. So okusho ukuthi phecelezi ngesiNgisi sisters uyayithanda i-phone sex. Izingane ezingayizwa le ndaba ne, kusho ukuthi sisters uyayithanda-ke ukuthi bamdlaladlalise over the phone. Uthi hhayi-ke am-introduce-ke umfana-ke kuloyo life ukuthi yena uwumuntu okanje, uyakuthanda nje ukusejuswa, uyakuthanda ukuncokoncokoliswa yabo over the phone. Uthi hhayi umfana angene efomini, angene efomini umfana kuze kube ukuthi hhayi ngazi ukuthi yabo. Uthi ngize ngi-initiate mina phela eyasekamerweni, nawo vele phela ngiyona i-virgin, so what's the point ukuthi silindeni, iy'nkomo zikababa kade ngaziputshurukisa, so might as well zivele zilime zitsheni. Uthi-ke umfana mzokwane-ke sizohlangana-ke sesivumelene ukuthi hhayi si-ready. Umfana usahlala kubo, nami angisahlali ekhaya mina, kodwa indawo engihlala kuyona ngeke ngikwazi ukuletha umfana phela ngoba phela ngisengaphansi kwesandla, futhi-ke ngihlala nosibari wami nosisi wami la esihlala khona, so angikwazi ukuletha umfana. Hhayi-ke siplene kumfana-ke a-arrange-ke sibhukhe one day, siplane nje ukuthi siyobhukha nje for a weekend. So umfana-ke vele yena u-right, uyasebenza futhi uphuma nasekhayeni elishaphu, usene-flat lakhe, u-right, umnandi nje umfana. Uthi abhukhe-ke umfana-ke, oh sisandile mangithi ngiyafika erumini la ebhukhe khona umfana, usethele namaflawa phansi. Ngicabanga ukuthi mhlawumpe waye-arrange-ile nabantu base-B&B, kwakungesilona ihhotela kodwa kuyi-B&B nje e-right nje, shame e-right yabo. Nasembhedeni kuthelwe ama-flower petals, khona ne-chocolate laphaya, ne-gift-nyana encanyana ebekiwe lapha egoqiwe-ke. Kwathiwa-ke i-gift angingayivuli, i-gift ngizoyivula
mengabe sesihamba uthi inhliziyo yami sethi nje gugu, ngiyafuna ukwazi ukuthi khona ini kuleya gift. Kanti uthi angikayivuli nje uyangithemtha yabo ukuthi ngingayivuli, kodwa eventually-ke ngagcina ngiyivula-ke ngathola ukuthi kunephenti no-bra. Eyi, okumeshayo shame. Ngabonga ngajabula-ke. Kwathiwa ngigqoke-ke phela ngoba phela sizokwenza inkonzo enkulu namhlanje. Eyi, ngahamba ngayogeza, ngaziqhola ngagqoka-ke, ngafika nje sengithi-ke, yabo. Uthi hhayi-ke iqale-ke indaba-ke, hhayi sicabuzane. Uthi, nakhu sengicishe ngikhohlwa. Umfana ile nhlobo le enalamazinyo angasaney'khala, yabo. Uthi la mazinyo lawa uma ngiqala ukumbona umfana, eyi angi-irritate-a wona in a way. Kodwa-ke ngathi hhayi man, amazinyo ngiyamthanda because u-nice and nje yabo siya-connect-a man, siya-connect-a. Kodwa la mazinyo awanginika ukuthula, yabo la mazinyo agqagqene. Othola ukuthi umuntu wakhona unamazinyo aney'khala agqagqene. And isikhathi esiningi lawo mazinyo kube la angathi mancanyana. So uthi wayena lawo mazinyo manje anjalo-ke umfana engazuthi awegundane amancane, angazuthi aney'khala phakathi, okay. Uthi-ke umfana hhayi, acabuze ngizwe ukuthi hhayi lo kiss lo, awushayi khona. Hheyi mantombazane, niyazazi izinto . Thiwa ukhisi womfana wawungashayi khona. Kodwa yaqhubeka-ke phela ngokuthi phela bayaqalana-ke bayafundana, mhlawumbe ukuhamba kwesikhathi bazofundisana-ke ngendlela yena athanda ngayo nazi ngayo-ke. Uthi hhayi baqhubeke-ke umfana-ke afike ku-bra ngemuva uqaqeke ehlele emabeleni acabuze enze izinto zakhona ahlike umfana. Uze wafike endabeni enkulu umfana. Uthi waqala-ke umfana wacabuza around. Hhayi-ke umfana wavula umfana ngeminwe kusho wavula nje kahle umfana waqala-ke phela kusho ukuthi ushaya inkotha manje umfana. Shaya ezinkulu. Iyakhothwa yini? Zulu man, aningiphendule. Iyakhothwa yini kona vele? Ubani owathi ikhotheni lento? Nathi ubani ukuthi idlani lento? Heyi, kodwa ngikho lapho. Okay. Hawu, uthi ngithe ngisananele. Ngezwa nje ngento ithi ngci. Uyabona into ezothi ngci kube ngazukuthi ushokhwa ugesi. Uthi ngaskhrima kwakanye akekho wangitshela ukuthi kwenzakalani. Uthi ngambamba ngekhanda umfana ngamandla engingawazi ngawathathaphi ngambamba ngawuthi fu, wayothi fufululu washayeka ku-wardrobe ngeqolo walahleka phansi umfana. Uthi ngiyaskhrima ngiyamemeza kusebuhlungu. Umfana ungilumile. Engilumile nje ngalesi khathi ngithi ngiyamdudula ngiyamsusa kumina. Uluma ubhontshisi wami umfana ngalesi khathi sithi ngiyamdudula ngiyamsusa kumina. Usuke-ke phakathi kwalamazinyo wakhe. Yeyi, wesisizandile uthi hayi ubuhlungu engabuzwa-ke sengimdudulile-ke. Ngoba phela kusho ukuthi wavele wathi nje nqusu. Wasalulenga ubhontshisi, kuthiwa wanqosuka ubhontshisi guys, walenga waphuma igazi. Umfana kuthiwa engasaxolisi umfana kwamunca endlini. Uthi kwagijima ama-security azonokho ukuthi kwenzakalani. Hayi bo, yenzani ingane yabantu? Awu, bajala baswaba sebeya ama-security esebona ukuthi hhayi le akuyona eyokungenwa. Uthi sisandile ngithi ngixoxele le ndaba ngoba iyangidla lento, ngoba umfana waze wathi kumina esengincenga sengimala-ke, ngimalela ukuthi ubhontshisi wami uyalenga kanje ngilimele. Wathi kazi uzophinda uthandwe ubani-ke njengoba usunobhontshisi njengoba ulahla mina, ngoba mina ngenze iphutha ngokuthi ngikulume ubhontshisi, bengingaqondile ukuthi ngikulimaze. Ngenze iphutha, ngiyakuthanda futhi ngizokuthanda nawo lo bhontshisi ulenga. Kulungile-ke ngilahle zibanibani, kodwa angazi-ke ukuthi uyophinda uthandwe ubani wami. Mina bengizokuthanda nawe unje, ngiku-understand-e ngingakulahli ngoba ngiyazi ukuthi usunje. Uthi sisizandile into enzima kunayo yonke ukuthi la magama ashoyo lo mfana ngiyakhumbula nanamhlanje ngoba ngamala ngidiniwe. Kodwa kubuhlungu njalo mangiqoba kufanele ngizichaze emfaneni omusha ukuthi ubhontshisi wami wadliwa yini. Okokugcina nje umfana engisanda kumqoma, sihlukane nje kungakophele ngisho 3 weeks ngoba ngamchazela ukuthi nginesimo sikabhontshisi olengayo ngoba walumeka ngephutha esokeni lami elalingakaze liyenze inkonzo, lingakaze liyenze nenkotha. Uthi wavele wahleka ibhadi umfana. Uthi-ke manje hhayi-ke ngagcina ngingasafuni nokuya enkonzweni naye-ke ngoba wayelokhu ethi awungivezele ngifuna ukubona. Uthi ngaya kwi-G_P ngelinye ilanga ngithi hhayi mhlampe khona ukusizakala engingase ngikuthole. Uthi ngafike ngachaza isitori ukuthi ngathi mese ngivula imilenze ngihleli laphaya
embhedeni uthi yavele yaqhuma insini i-G_P. Uthi kodwa-ke ekugcineni kosuku nga-understand-a futhi nawe yaxolisa ukuthi hhayi, beyingaqondile ukuhleka ikona ukuthi ayikaze ihlangabezane nesimo esikanje. Nokuthi-ke yachaza ukuthi hhayi, njengoba sowaze waphola nje akuselula ukuthi abaqale phansi bawuthunge uhlangana ngoba izinyama sezikhule za-stretch-a apart. Mhlawumbe unayo indlela yokusiza udadewethu la kuma-D_Ms, uyazi ukuthi mhlawumpe ikhona indlela esengenzeka ukuthi uhlangane nobhontshisi uyekele ukulenga, I don't know. Kodwa-ke okubalulekile ukuthi don't forget to like, subscribe, comment, share. Ma une-story, don't forget, DM us. We are here for the story time.